với nè BBFAM Block 3 ở trận sầu đô đó đây tôi là hiện anh chỉ biết đó là nó mà đây sẽ không mấy tatu con này là Sir Nelson à controlman hiện hiện cái tôi đó là bên nhà hay cái treasure sao dâu phật à lệ sao nó là con GS anh bốc á cho nên hết tại hiện men's physique champion nilai training champion DM David Monthanga ông bốc á đi hầu hiện bên nhà vlogging cần caldo na Sir Nelson à hey controlman tôi này bên nhà hiện cho nên GoPro hi hey kan GS Sir na hiện operate đó na hale YouTube te chỉ vậy ule với nia BBFAM malak na in Mizoram gym kan kwal avoi ni na kan hun kan mang le don nia với ni hianin affiliated gym ho kan kalkwal zel don na ting chuanin ma kan la chuan ei với nia helai huna kan thengai gym lom tak me lo nia kapula hina nei tu pa awma anei tu pa hianin ming te ama ming asoi tin gym ming te asoi bokanga tin veng ming te asoi bok don ni chim zo chuan zo na tem kan ni zo don ani ole tuna ani lo som lo kang ke hi Andrew Leram chana kania kan gym ming hi divine fitness gym kan tia mun hi Chaltlang li venga awmani ole tuna soitang khan divine fitness gym ania Chaltlang li venga awmania nakina member te ko kaldu kha lom zel dona chuwa chuanin voina hianin engtia kal theidan nge ti te engzat nge choi tur ti te ho ka kan inzot don ania chungte chu kan longai tha anga chuanei ama saberin kan inzot ngal menga gym hi engti kuma din nge ni kum June atang ga hongtan sang hi le som hi le pathum ni chu June atangin hongtana chuan tuna hianin hon tir tanga voini thing admission in omring kan ringa member engzat nge tunai om ni zan khan ga ena tuna hianin hon tir tang chon emission ti phim chu zahni le paruk velani to an tam po le mei mi zahni le paruk in ti thoni chu admission ron ti zel turim bizon thlai te kanin soma chuanin admission ti naman le aman li fi kha miran soi sak le them admission ni zanga kala chuan monthly hian cheng sang khat chu kan tredang chuanin monthly kha cheng sang khat ania elai Chaltlang li veng kher lo po veng dang po ha kan som vek cho ti lai jim or kal turin kan som cheni ti kha kan soi tel bokani chuan ei BBFAM malakna kan ti ang khanin BBFAM hianin kumting hian fitness festival te Mr. Mizoram te junior Mr. te ang tiang men's physique te asang chang kan siam thina chu in lo thlir thinin ka ringa ei kumina po pathian remati nga kan foi tu te malakna za October tha hianin kanan nei kan tum le khania chu tinga chuanin inaw te tilai mun divine fitness gym member te mu kan chak do ani chumi ti thei tur chuanin chu bi ma chona ron tel thei tur chuanin naw te inei try mi train try ti lai kha kan zot lo kang che kan buat sai chau chu ni kuma bo khanin ril ro chona om ve igik to ma sela kan la in puat sa that tok chi lo wang khan le kum chen de lama hong chi kan ni wang khan tun kum chu ron chwa ve de bo kan tum lo mom le junior Mr. te Mr. Mizoram te thlengpon ron chwa bola kan tia chuan men's physique lampang te po he kan
di train ai traffic thawanga men's physical te po hianin kumina chuanin ron chhuat thegem gym atang hian irengem men's physical tak zo hian kan chuak kan so na tur chiang zo kan ngai chu ni chiang zo mo Mizoram hi kan na chiang lo zo ka mo masela tin nge anti social don chu ka khela alo mom le be chuanin hey gym member sim trim kha mi zani le ti kha an ni ta chuanin trainer po in nei lolin ka ringa kha tiang tuna karon kalna chan ama kan so de khanin fitness festival kan ti thin hi engtin nge ilo mu dan sim trim gym member te motivate na den ilo mang to em ka khelo ba ilo man la kan ti ni chu Mizoram tana thalai tana thatura ni bang khanin chuanin enge ilo mu dan trim fitness festival te kha kan so ta bang che atha katia abot sai 2.5 bang katia san chu tun la ya kan thria mizo thalai jaru zo le thil dang min ti boina sa khatiang kara tianga christian na le khatiang fitness zong en elna khatiang nel thiang min bo sai ka atha khati mizo thalai te motivate na tur pon thil tangkai tang ka thia ti zel tla ka langai lati ze la hai na sa am mizo pui de pon la boy pui chau ze la khatianga bansan melo ti chau zel ta hang ge chen kangai in ti hu chi ni kangai alo mom hlem bei chuan hei voina hun thatak milo sim saka tuna hian kan kal darli le chan ve apel du ora kal atam zo ki run na thleng lo deuh nin kan fria hei gym thatak me helaya divine fitness gym alo oma ke Mizoram ma sona ni ti kan fe kan lo me matin voina po kan ron pure me ni ti la ha kan saitel di se ole hey veni BBFAM malak na in Mizoram gym aizwal bikin kan tim sa aizwal gym sang te kan protocol dona affiliated gym te chuda soni nei voina elai huna kan kala hun thatak kan mang thei don ni kan se kan lo me ma tin hei kapula ding hi a gym nei tu ani hi kan so manga eng gym nge ming a gym ming ti te aveng ming le ama ani tu pa ming amai ani naron sai don chim zon chuan zona tem zon kan zot chho don ya ni lo so ma nia kan gym ming hi M-30 changte fitness studio ti nia chuan Chaltlang do kona kanuma gym hi mi NIT building bul deuh chi hian Highland Public School
building ah hian nia chuan ke hi ma som zuala kania ron soi to hei gym thatak mai lo ne kan hoi kola nakina a gym hi kan la fang kwal do na helai Chaltlang kherlo ko reng thang ko kha anon local duin ka ringa chu ta chuan an hriat tur poimo dinan admission engsan nge sen ngai monthly fee khalai khamin sil le lok thayam admission fee hi zanga kan tita annual nia chuan monthly fee hi sanghat zanga angin kan tita chuan daily akal du nom hian za somngai kan tia chuan weekly hian zanga angin kan ti a thale mai kha tuna han thil soi ho kan lo chin chia plugin kan ringa helai mun nei kan soi tong in gym nuam tak alo nia kan kira kan la fang do na mi tam tak kha tilai mun ron kal tun ka in som hal ani chuan tuna hian gym member hi exact nge inei chuan gym hi eng tika nge idin kamin thil lo gym member tuna hian somriat atanga zabor ve li kan noma chuan gym hi February tha tang tungkum February tha tang hang kan hong chan sang ni le som ni pali February tha tangin gym hon chan ani ti chuan hei BBFAM ti chu kan lo melchet photo in karinga mi bodybuilding and fitness association Mizoram hianin fitness festival ti te fitness festival hianin un nge program sang kha kan nei trina Mr Mizoram te junior Mr te men's physique te ating han fitness challenge te kan nei trina kha ho kha in lo en thin thoin ka ringa lo familiar in lo melchet to in karinga kumina hianin pathianin remati chuanin October tha te kan mangle don ania ta chuanin Mr Mizoram amo men's physique amo atinga khan gym atang hianin ron tel tu heron share shop he don em tilai kha kan zot teng che baram thato kem chati jon thato khopa na tel thei tura ngaya chu ni hunte October ni chuan tel thei tura ni chuan om nuan in ka khia lo mom hle mai mu kan chak to chuan tu na hian trainer in zai ni pani hi kan neya tu ai mai che pakhat le mi pa pakhat an ming an sei thei mai che zoki le ring lui ani ta chuan mi pa hi le ram tluanga nakina tu le an wo kan lai te pok kan la tilanga chuan in men's physique lampang kha an lut le lokela hoina po kan jing hianin lai mi hi David Muanthanga ani tuna men's physique ni lai mek hi ania chuanin pani na kha roding liana ania pathum na kha lal lian moya ani bokta chuan men's physique big anianin i mu dan kha ka shadua chuan i gym atang hianin on chok kha an om thei in ring and men's physique an om thei tura chong ka ngaya ni chimpo han in local ma lok han kan lo soi ho vel mai mai a cha hanin puwa cha chho ve chan la the han ti lo ti hlom deuh nak naka chu chado hi jo kan chuak ve thei tura chong ai ngai alo mom le mai men's physique lama chuanin kan lo mu chau kan lo ring do ani chuanin atop lam kan thleng do nanga fitness festival hi kan ron kal chan ber ponia promote tumna gym promote tumna ba ka hen fitness festival an promote tumna hi ania fitness festival le kim thima hi enge ilo punan a thai pm in a thalo lai om chumi chu ti belula an ti te kha om ilai kha chelai ta hi chu sei tu hi chu ka khelo ma se a thai ka ti khopa gym a kan akalte kani to khom hun theina ten ve a ani tlang nel te hanin kom mo ami an workout to kim na ta in el na thiang him tak te kan nei chhozel thina ta hian a tha ka ti alo ma ti zel tla ga la ngai tro ngai ti zel chi takani zel chi alo mom lu tu ke hei voina hun tha milo siam sak the ya gym aron fanga gym member te nen he hun tha kan an neya hun thul tak min pe ga wagin kan lo me ke po ka lo me ole voina hian changte fitness gym Chaltlang kan me ka kabula hina trainer thadeu de pani an oma chuan asir athang berami hi David Muanthanga sani le somni pathum men's physique khania kabula mi hi te hi an hingan zo tanga tila hen trainer an nia ka veila mi hi kan zot masange mi ke hi tuanga la rem tuanga ania al rem tuanga ma chuan kading lampang mi hi rin hlui chuan tluang hi kan zot lokange
helai mun a hian ti atang e trainer lai chel tran kan hon dir atang khan ni do meng chu February kan tai ka sia chuan jing let lai kal ai kai lam chok mo ani chuanin jima hianin lai lama member ring sa veng kal tri tam puya lak chuan som ni chho ve chu ni lai kan tam ber mo chuan daring sang in hon thin klaya klaya tar ti le chan ve ve ni le chan ve tang in honga dar sa thleng in hon nai ve li an ta hui dar po vel thleng mo ale lo me chuan zo te lenga jing lamai yen ni kal thinen jinga member ring sa ge kal an tamem jing lama hian an tai mi hin ang lo veka chuan som ye changa som thum to lai chu tiang vel chung kan chuan jing dar sa in hon thin jing a hen dar ru ka chang kan khong am mo dar ru ka chang in dar ru ka chang dar kwa thleng dar ru ka dar kwa thleng chuan jing lama hen train tur an tamem jing lama hianin mei chia beginner hi an tam thina ani ta chu ole kan lo me kami kha kan training hun chung vela khanin zo lo kan duwa chuani kan soita khanin affiliated gym ho tuna hi kan lo kola hei fitness festival kan mangle dona chumi chu kan promote na dia tuna hian david hianin a poster hi a hlan don cheuli chulai te chu kan ti lok don ek client on dingula david hian poster itian in king don camera la poster ole tuna hianin hei gym Chaltlang kanan omle towa kabula hian hei ani tu le trainer ten dinga ani hianin helai mun om dan te ming te veng te aron soyanga chuan hei BBFAM ina malak na kal zela affiliated gym te kan pro zela voina potilai hun thatak milo siam sa kan lo me ma tuna hian ani tu i kan zo tanga ani hianin ming pum te tin a gym ming tin gym khoi veng ange ti khan mina thrin ma saber se thange an lom khom me hei voina BBFAM ten miron tlo a ming chu lal biak sanga ania BS ati ming ko me thina kan gym hi Graceland Health and Fitness kan ti ni chuan Chaltlang veng lai anom ole alo bom le mai ei gym thatak ania kan den kol pon dekina kan la fang kol dona chuan abul le mi hi trainer ania ani hi ming khongai nan sei
มีนักเรียนเสียทางอ่ะ ke hi Daniel lel doma kania Daniel te min kaum ne thrin ตัวน่ะเฮียนิน gym member ที่เองซาดเงี้ยอันนี้แม็ก tuna hen gym member hi regular hi chu somnga changa somruk vel kan ommek อันดินที่เราจังต่อซึ่งคัน gym member ที่ตั้มตัวเอง adin tir khachuanin kan tam em lo ma se hi lockdown lai te ni wang khanin gym din tir kha sang ni som ni kum top lam pang kha ne ma se lockdown ten zowa sang ni som ni pakhat ten ni chaw chuanin kan pung chaw ve zel alo mom hle meตัวน่ะชวนให้ gym member คนตั้มเองแบบว่าหนูอ่ะที่ position workout เอามาชวนอันนี้ตัวไปกันจอดเลยอ่ะอันดินกุมค่ะเองติงเอกค่ะ adin kum hi i sang hi le som pasari vel ti to hang an dina amaro chu khati hun lai kha chuanin kan na tiang renga hemi building in chung bera khan hemi building hemi tuna kan gym mun thuma thena mun khat vel chau khan bul kan jana chuan 2018 khan hemi na kan na mun a tho hian amaro chu hemi chan ve velang khan kan tia chuan 2020 khan tuna awm ang hian kan ta kan din tak chu 2017 ani chu 2017 tanga din to ania to na chun he chang tung to em ni ti kan mu theya chuan in hetlai Chaltlang veng lo po veng sang sang kha ron kal du te pon min ka ringa chumi te tan chuan le zoram thlai tan trim fee sa hi kin ngeng ti dan thati neng za ngeng ti a chuan admission fee za ngeng ti lai kha in sil le lok theya lo me i admission fee hi zanga kan tia chuan monthly fees hi cheng sang khat kan ti tuna hian chu thi tu ten kan lo rianga helai huna gym thatak oma tom takin machine thatak si in taksa ka asoi zoi theini ti kha helai video to hena lang theya chuan hei karon kalla BBFAM ron kalla chan pakari hi fitness festival hi kan mang thina in lo entry in kan ringa Mr Mizoram te junior Mr te men's physique te khati sang sang kan thlang thina chung chu hei kumina po hunten kal zelanga pathian ramati chuan in October tha te kan mangle chan to dona chumi ron til thei tu chuan in gym po hi ron som pa chewa chumi til thei tu chun players che eting e tuna hin in nei in train lai mek te ne Mr Mizoram tu te junior Mr tu te mo men's physique lampanga tel tu rang chi kha kha chu ka chang thei thong amaro chu ka trainer hian han chang sela ka ti deu le ka trainer diniel han chang te se khabi chung cha khanin tunai potential nei chadeu deu chun oma amaro chu gym lakal reilo ten ni hloma wang hianin hei han zaka han ngam lo hin oma mase hunte akal chhozelanga telnga ma tel thei tur chu anom chhozel chu ka be sei so eng deu han potential nei chadeu deu chun oma mase an la za zum en lo deu wang hianin an ngam lo thin ni alo mom hle me trainer kha poi mo em ma kan shove nga gym a chuanin enge thui tak kha kotai hat khani ve ni chu ma chun du sang la kan hlan chu ron tel ngei po kha ron tel ngei ula kan ti po kha tena na chuanin anga popper tan kan zole du chu fitness festival hin lo entry ta Mizoram thalai ta hena tha intiam I promote zel plak ti chunzom zel plak in ngai em fitness hemi challenge ai acha kan ti khop me hei tuna vena inron kan foi tu te ti mayang inron kal ringat po hi acha kan ti khop me ya achan chu ngeni hei thalai kan sia tun lai mizo abikin kan ti tiang tlem han soi thui dewila mizo mi pa kan china se me ma kan china chan de po ri ei thil ri lo kai noi te atamani chu kan nun kan in von nan te kan nama lo bor lo nan te kan nun min kai khoi tu ra ha til tam tak anga ya so wan san hei fitness festival te khan mi inspired he ni chuan kha soi chau tu ro manga amaro chu aspect pakhat oi te karon soi te chun ra se alo mo me ka tu tak kan ngai tha voine hun thatak milo sim saki kan lo me ma hei gym nom thatak lo ne ya emi video Chaltlang kon promote na ni pa in bidang po kal tu ni kan in som hal ani alo me ke ni po kan lo me